Kumajulong Malagasnam ban penithu ithau para samla pulih ban menpene ekjing teli preng samla pulih ka Regional Institute of Science and Technology bat ka University of Science and Technology Meghalaya USTM. Kelayok ban penelong ya kejing kendolang ne ka Freshers Meet belapelong kerpang da ka Khasi Students Union REST USTM unit. Hagani ke program juga samla kuliah ke REST USTM lawan mensengan ban malai mensiam diginong ilam ke KSU North Khasi Hills District berkentup yo ba Ferdinand Karkamni President James Settler mau penyang General Secretary bat kibai-kibai. Habakran ai mensiam man pendraham dengan mensiam ki samla kuliah ki badiki Khasi Jantia ba Ferdinand Karkamni bat James Settler mau penyang ki lapan pau ki jing so sarong ba kum ki samla kuliah ki ba negara kathan. Jika jalan Meghalaya, kilong kita keluar benaman cekamat ban peni ke jingnya teli, hakawi kalama jong keseng samla pulih, hakane ke skul ba. Kilong ru ba kum ki samla pulih ki de bandan ke thong, ban long breo man breo bat kam don kanu kanu jing iki bakin poi syakathong, habaki don ke mon ke baskem. Bat ki de ban tip ru ban riala ka riti ke dostor ke akor ke buram bat ke jinglong tenrai. Kem debut teneng ke karong pong bat baki de ban tresh tom ban poi syakajing job. Ila ang ru bagi dia menong tiba kloy ban petlem gijing me kinu gijing bami soto jingmot ik jaka pule ke baki kidon bat bakin kit clear ru nak benta ke bahakam ya hagani gesin lalor ki program ke bela penipu ipiang ya kene gijing kendolang jagi samla pule ka KSU ke lepat mai ru ikino kit kam ka KSU REST USTM unit nak benta ke senam arhajar arpusan ya ka lepan scam ru dakinong nyalam Ornaso dap regiment apa lagi lang ya pikune UAPW tentang berbu ya ka report sekejungi ya kini di samla rumah di baring dur bot ya ki kubor doper ladang i ketiang sedin jabun koi syak kapang pedeng ka labu akan mau yo sedang arja kanyo di samla pule di wan dari school pa atau kapor pada tentang keris, jika ia kundu itu kena kasih jungi lamun tentang baca bau pasanut. Islam arja katran layu apa kundu kila kami abun syu kila ikon membalai bau sapo. Bat nak mau arja katnai arpusan trik kenai nailur September. Kila yo ban media kesnak lekam dan ke school ba apalagi ke KSU REST USTM unit di samla noilam ke bailam nadu kapor jok snam atat nai adu kane kesan snam atau ayat mentang di film penkut yang tahu saya telai ke pamila ayat i peteng kila peteng ba wat adu menagak penting binang i ke samla pulih kasih ke jungi binang i open peteng telun ye kikam tam ye kikam ki badai bat kajin pule popular hangne rei la dagi phai pat ya ka ka ba phi sham ko bati pule odan hangne ko school ba sibon phi la ke ba hatam sibon ki samla pule wan na final gundam tam ki wan na baloyin ki bodok kim su na wei shu apa ke ki phi ai musim tam lomba jo KSU pat kalong ka jingkemen apa kini kuing sama kuling bersawan pat lauskan pusdan kalong ka jinglong letrai no ya kan school ba jongi